Liak tega gwandan, welcome family. Ko chukos kon yobre yoga ke leo ka chakor nong ke jen gwaza me ko bukor yet ke bukon ka benwa ke chana take a busy week, chana take a busy month. Take with more just a war chegamenti Solomon a lare war kor jam ni siang. Te tung wan ti chuch kon ka te tung wan ti dear kon ke ka te ke tung wan ti just loj kon ka boss wal baram bukon ring ke je, wo kon ke je. Ajan gwanda na kos wala te kon ke ngi mu kwa long mi chi ben ko kon ke nuer Sabbath school ke Sabbath school long kwa lele ji 7 day Adventist wi mon ke lo te kon ko quarter ngwan dien en good ko ruone me ko kon la pai tok rwai ni ten today bokon chale John rwai ni ten cha gor ke kwi gospel ten te ka bok John ke kwi Yesu Kristo ke rwai kon ke kwi demo chane lesson en yam dien chane je last week news ni ten news kon duop en jel ko kon cha ka lat kon gwa last week ti chira kon dial wale wo kon ke ngi jere ude ki chane ngi jere ude bo chane je tok cha kon kam lesson ke le nyuma na ne Rebecca ke Thursday che la news ni kos ka ten news ke divinity ki ten news chia o kot mu je right kon ke freedom so ramen chico de kwanyo bu kon be labo nyimanda ne ngai kone nyimanda ne Rachel ento kwere kos kel ge ko la kon benedine rai no kos ka bu kos right ka tokde ko bana ke link ni set kende ti a powerful lesson along ka raje ke kwi je ka nas lisbo bana je bo mi set kana mo che ke chiu ko changun go bana tit ke widan cha gor ko John chiu ko wel kel bes jandare with the dies kene jandare una bakelien e jog Jesus jewo en je nalis eno bana mo ketek chana bila kwen ke liubat samri de jana mo kwero kos jaramen chengliu kon jen ba kon je bana tek medorar ba kon je ken waza me benyimar ne Rachel Duck Nebraska be welcome sister Chilotes o chikwero kos che yup ke cha kon chobun ta ga me ko bu kon chen rong be lep kel ke bu ko rwai ne ke bu kon ke benwa ke bu kon ka mat ke nye mane kon ke da mane kon ke na mane kon te right ke to dane me ene be ye because te kel ke je thank you Amen. Amen. Elia ka te ka kunyal. She loy dan che tes. Jana ro dan ner ki shiot kwan ka gat ki ye ko din gorel go ro. Ta lo ay mi de long an wale which pot kon chop. Ki chiang ria lo ngani ka. Ka jo ko tong chiang long go ko chana ben ka kon chang. Ko ku jama lia ka te ka kusin chup kon rei sa na dial. Bana pal ka bu kon chu re ni ka dan chit ka min la kon alat no wan ka. Amen. Lar ka yita lo aj mi cham nel kan pin ko den chit yang ka nok kan pel duere wadin chi goy di nyos ko na ba ko wa ni min weru e chia kam gar dialen kon bo pirul la war long ga kan na me lat mi chine de long ka lana ko ko ti kel ko kai lo aju mu daga mi ti gwin mon ke lew chi mara maran ko ra me ne juai ke ne mol pen gwara dialen chi chakeri du mu da tim no du kare chang ko ku ma ber ka nei re riene di alen bang le buon kan ta ka ba writing nyun ro do ko kunal ket ka mine jen di re du enu bran gor ka bran nyong ka ngai ni enu jen ko sde bere riene di al men di al wang cheten jang ja kanan ko men de ne tol ka nin ko wang da te ka dio lem ne te da o ko bi kam ko re ye ko du min go arel go ro sha ko re de la nyam du ko ngas go ko chu jen ko chu gar me la kan amen amen gwa elia ka te ko ti loy dan che tes set ka ben chi sister nyawan che lat kon go to ko re ni ka mu gwa lo ni mu bum bum ke ni mi chom chom ke ni mi ja kon ko ne ne da kon gwan dan nga che long kare de do ben chi jon kon lat yi shu ke je che ne ka tan chi kon le nga en go ni je raw de re new quarter ko mi chi kon to ko new do kon ne ne ye shu ko jen ta na nan ban right tin ke je ta we news no ko da ten da ko le nyodo to ko no yesu akos che nge last week ko right ko nyos ko kon duo ka la yesu en wala ria di alan ban right tin be ko kon nyodo yesu akot
jantan bingi dan ba ba joy ke je ke lew wo ko dere ko le nyot ko ne di birieten chrai ko ka gor ka jag na dan ka bum rei kwar ne yeshu bukan chu gor ba bukan wala ko na ken ne chimo tok da ko ne tin tingi ka ken gwa da ni ele ka ta ko che ke min cha la ko ne nyo no ka chang lo ka chang de siêu ka la ban ka kon no bana tit ku wich ka bingi dan ke lu bi shurit kare de bana je ka jon siêu ka tiet ku wite ka jon jan jon gospel right continue siêu gan well kelen cha ko lo kan ka bas 25 a waka 26 bas 25 a waka 26 jenen chari den chinyi mana na to ko kwen re siêu ka mentit ko na ka wicha jo gartin bi shi wuje go right ye shu kane nyaman Lazarus la Martha kane Mary gente kere de mo min cha gor ba kap nyal bu ko bi chwa jen chiu kan tit kon ka bo kon chu le bu bo rama la re de mo jena kot ke che kot cha ja la na re gor de cha wo ke chu ye chu je jogi agan je na lis ka antik jen min ngada a chang de liu betik ka na rama ngada mo betik ngas re da che be me liu jin ngasi na me ala ona me ried mi cha gor no lar ke Martha ko ni yeshu wa de silata te lutin bana ja wocho bo yo pin ka tani ni ke kan yen ke re ni ten bana ngi tin today bogdan wala ke ngi dan bine samre ne je che joje nu kene ro lwan ko de record day by day sit ka ta men gon ka o chan reel pai kon jok re lan ne tiek ka chan lo lan sugan mana kon la ti share shigaril an wala me bane ba joje no ba ka bat ke ni ala ti ka ba summarize ne ka bo shabia o ba ngi jentip la kam ko kon won ka tan kon a leng ni la sen kon na me jen shiu kan cha goro de kon tit ko wich e lo je chu ke Martha ajan tan bu kon shiu ko mo leng je chiang mo ge che ke no an chi na lit mira me ngada a chang der liu jen betik biyandi al tega ngatreda na me jari den cha goro ba nyot kon tit kon ko wich ka bu kon chu na ngre riene dial ko wachi san bo ki san ni cha dan nyu de no news no ko da kerso tende ko le news kon no ye shu jena gat ko tala rame shi mo akut me dere chi ga no ran ye yi lido boy rit kana me lon kana men chi ye shu o diele kala ne ko wo me shere de me lar kana shu chuong no ba ko le dio ni ya lere che lar chi ye shu action che jetek che action te credit kana me re de me kana lar je ba ngo jo shu fulfill no a je na lis ka jo we chana leng me shot ka je en wo Lazarus barare koko chu Lazarus barar minyo de no minyo ko no nyu no ko da kreso kire de me per ro ga larbang che action de min lo de ka to ko no be de le ga len kali kon di ala bare ngat ka dan no mi ba yin no no ba kon je lis ta wo chu kware chu nyot kon banen gwa da man kata antit kon chu ga me ga ju wi an pon right dan ke liu nyu do kon wo bana janga ji chu je la ko do jantan right dan ke liu brit kreide ka shi John read ti gor ka je ajan John chu ga wel kel bas 25 au ka 26 bu kono ga chianga kel cha jalar no min ne ti ba do ri di ajanta nan ti wo san ga je mis ne ti ba do ri dang di riden cha lar no an je na lis chu kon gwa de lar je tin chu kon nga je no a chiang e chi liu ka Lazarus ko kor ni ne dangwan ti Yesu ben rum da kana nyema Lazarus chu re da ma chu bara to kwaran ka chi a wanta an bokora ka chi a chiang kel mo koro ada bo eno de Yesu nyu na de no a han la tiko kana che la re roi no ko go de nyen wan bu kon pen ka chiang kel kon gur kon min nyu de no Yesu akod di nyu de no akod ajenen gur kone re riene dialan mana kwen me ba kon ga shama kel chit kamin tala no che sa ni la no mis ne ti ba dori min ne ti kine die
min ne ti kine die bana kwen ka John Sugar bakel jen bana kwen tino bes ngwan a wuka die bukon bana dang raw to bukon go kwen cha jalara na ka roi ko cha we min ne ti ba do dang die jen sa nyan cha sa nga ja bore bogdan la Bible chuma bo ko to cha do la Sabbath school cha we ka chugwa ti ma je juice mi la chang bela tyak kamen chagwich chune di ngwan nen be ka kaje chu ye chu Philip joge bana miskok nika mi de cham ene ti bana miskok nika mi de cham ene ti alare de me berar to kwar ni Yesu Kristo tie je Philip rankel ka ja kware gwade bana ti 5,000 kulo mi to kwani Yesu chaje lar no si bon mi di cho da dole right kot ngai kon right melo si bon mi di cho da dol gwade ndi Yesu sin kasha o gwade mo generate duar a week pam gwade we Yesu na mietin a gwa mi o wi pam batini di wan go gwor si o kor me sha ko jeno ba bon ka mere broda ki o bon ka mere broda nyamde ta we jen gwade nfo Philip kula ti eno bana miet kong nika mi de mi ne kanede ti ni Yesu ci ti ni Philip ti ni kwaran mi de mi ne de ti ci Philip ba lo je no kwar ko ne yuru ku dang raw ko mi ci ko na wi ko pe lo jen cha lo je Philip ci Yesu jogo ko na te ne ga yuru ku raw ko kan yi ko kon jak tin jol ko to rom ne ga ku met kama go je bona di de me chang de ne yuru to kan bo de go ringre chin go bine mi to ko ku dien bona di de mo chang cha on bo me den cha ko de benda ko peng mo tot ramo karamo che de ro ko yuru de ne che kine na de miet cha we chu and ro nyong no ko yut bo da man Peter ram kel bo ka ja ko ar Yesu chere du nyong no ka larbo che we Yesu te dol mo ton me are dan gwa de me jen jela ka jura ndang di bo kare dang ro chiang de ne ko on bo ken kwa ka to de ko de ko ngun de ka kam kon ngo de te mi de kana lot ala tijen cha ti ja ko ko ni Yesu cha ka ja ka chi ka tele hop o bo kwandien be beneka chi ka tele hop no bo kwan beneka ka cha ar Yesu de na moy kemya cha wala ar ko araret mi sit kana me ko de ngaja men balat goro be tension jaak mi ka be non ka je bo kula wo ka action en nyo den wo chimya da wo chao kokra mis no mi chu ko the demand en wo mi be chawon gwan mi sit kana mo me shi jaagi e shuria dang ra ti nyo en wo yo ko kuro kan wo den re da bore buna joy re dang joy jura dang die tin ka re dang ra ngo da batele ka room ka 1,000 of people to yuru to gwa me. And by the way, ne reality the chal ti 5,000 people chawo cha men kwenten ke wu no ko den mi shi o kwena wo pindi je no kwaro ko na number one tele number man jidien kane te gor ke Yesu te men to wan te gatin ko le men nyago gwejbe no ene ya number me le number ma charo for a Bible o ne ti 5,000 let ko ne Yesu na me ko be tension ja me bel wero ka be nyot ka ba a jojen wo jen akot che ka men kwar laro ke news no ko da ten gor kon ke ban nen point kwar ni Yesu me che nga jiro ja ala ne de telwang ala ne de tel idea ko bi me da ma beneka cha wo chu ke ju ko no ju ka na de nyore ka nyuru buane ka nyure juol re juai ni cha wo ka no ngo jurai ni dang die chen cha man chi na to wana mo ka na re dang ro te ka do to ya ga chu no nga yen gwa de o kwaran paltin apoda ke me che ka po che wala register lo ai la ra gwanta lo ai ramin kam yed rare mon kam jurai rare mon jeri de ma chu kwaran che la ra gwanta lo ai romani de ni ten tangwa gya ni kien chu post ka la register lo ai do ha la ra ni jita lo ai la linga right there
mi che ji tie ka duor lara ni jita loaj jin ku den kam mi drare mon ka gwan ma tot cha we chwa mi chu to ko dang ne ka chu mi chu go rong abi ka do pin na me jaro je la kona ku ni chiang kalat ke mi te sha la de ye chu te tie je ga pal ka gwan kalara ke riet chu kan do pin a chiang cha on je bo de yo ti kine di wo kwat to ko ka ne den chi nyur gwat ke kwan ga kai chi ka la ba ku ro goro mu da pe ge chi ben do pin tet ke jang ni cha de do pin mo mi de mi ka ji wen mon miet ka ro dien to mi chang de ja ga yo chi yo ki na ku dang ro ko ro dien mu de che de ro ja wo ko mi na ko mi na chu dien ni de chop ke waro chu ko do pin dien ni de chop ka waro ka duo di alen china mi ti ne chi ga ryang chu dien ni de chop ka waro chu ko do pin ngu mu gor ko lat ko ko ra je me ka je ka de ko na linga de ka ngu ka ma kono kono den kwan ga riet ko today ko goro de kon chiang kwara ni Yesu Kristo de ko na ngaji ngu me la ra je me je kon cha ora je me nyu de je kon chit ka min ti tan bo ko nyot kon no ba kon nyot ko Kristo o jen ka to ko bu me te chit ka min chana janen ka charna en wo chi ga pan chek ka long met en de no duo bende jeng met a ja to kwala kam ji ko ar Yesu chi ga pan chek re de kan dial tella ka idea mi de kan nyu no wo bi ga na mi de di ko wo ku nyalen tek in shakti dial gondan ko de me an wa ka riet wo bi jul pelre mon laare jen o bete ka jente donyre wo laare jen o fiuro den ge wi mon bu wi mon to go ko mi jo laare jen ende ma chu ko do goro an wo laare me shakati dial to kon point wo en kristo a jen ko ka to na me nyu do kon na kon ka tuk cha ko wa ke lu roje me ma kwan ga ko tuk cha ko wa me sha ko wo la laar ne riet ma cha laaro ba ben gode mi cha pem jogo joaje bi pem joj che jen jogo piedero bi jen ropit chir kari den cha laden wo lara ni jita lo ajin gwara mi la ling right there mi cha jitie ka duor cha woni en gwa da mo chu chu joje no pat mis dia tet ka kwani Yesu chiri den cha nyot kon no Yesu ka tuok giramen ngat ka ngade en wale won roje me cha nyut la nyudo che te dan che de fulfill ka ngadan go put ko jena ngoro ai ko de be nyot kon chu kon bila ngat tedio nyudo me cha la da kuarano che te da kana tedu che de tu ka no be nyudo no ko do ko cha we roje me ka liude kon relate ala mi me mis kwene Yesu na ka je wi pam ka mi tel gotien chawr let ne ka met mana me cha be cham ji doar God Israel kan bala me kuna la ko wotine ko cha ji nyot ko na right ko den wo ka nindi ci bal tak min kuan ko na menan cha wo shi gwati ma ji jus mi la chang bala tak me wo Yesu action me ki nyu de me wo je nyona wona ka bala ma cha kon lo jong ni ka to goro ni ka me bi Yesu letino ko la moy ke jen tanya me tan la de je ke je to goro ni ka ya o to goro na ka shen e kama ga ri ru rar ka je ka Egypt chana janga je no me kam ko karar ka ten muzes che to nyunu ri wani si muze ga la ko de jong je la je ne la ri ga ri ru la je ne di alan ci je lat ka ngas bi ga pen ga min ko de la riet ajan shen e bal ga ri ru ali yara i moni jip me lwal ga ke agent ke bal me ngot chinin ke chop me ba celebrate nyok ko sha kam ke la news me be kana team ne bendi yarar ke jip me teken ara jama ke liu menata an ko ni Yesu nyu ben nyu ga ba wi pam cha we sha ta daga me shi mu da ga da ruwa ne rare doar me shi ka tel met mi sham kana cha we shi mana pa na nyal shi mana pa na nyal jeri de shalar go kot eno ba ka moy ke mieto ko nyal chumana dien pe anyal mi sham kene the same mana me sham ke jisru el rei duar again the same when e ba be cham ne ri 5000 we pam en o ko ni Yesu nyu de me nyotin agenta we pam si nice e le muda wotin right for the kel nakat
naka tuk shaka wa ka balaba kel ba minu good into the news tala dang medicine gor ko de kon kut ngich ta wo mu de la de la go kot amena kwarani yeshu bo a go kot chiang elen mu de jen chiang ti bi jo kwa pul fiel e yeshu ku da lar kon ga bong ma diu o chen ba ka destroy rien ten chalat ka tung Moses ba ko ba ka pul fiel la got kien chaje la de Moses mo go en wo bo kwan chol ni al ka be ben pin a wo yeshu ben yok la ne ka point ci mede me jooj la mi cham ke re juol ka ba jooj bo ameni chenge wo kwaran wi jaden ke wo jala mi te ko mo ro ja me jaro jende summarize ni chenge ke ka kon mu kama jimo kama jo yeshu akot ajala ko de jel ga gari zirwel ne ka bandi yarar ke Egypt ajaro de al rom min tel men naka ko ba je bil tuk tenni jela luelo ajala min cham ko mo la min mana cha je jana je ben ngajin wal ken ko na ko hol communion ala point kristo jala min mana dan today cha cha mane de ti ta 5000 ti ala kon cha ma gari zirwel ala mana an wala cham ko na ala point kwar ni yeshu ani chure de magora nan en o mine ne ti bador ti kwala tel tin ke tatin today to kontin ala ne den ngat ke jeno ka point yeshu sha kon lwel ka point yeshu sha kon moitek chet kamen chune te tek je kreidwar wo chi ka miet je ka koren chu gar zrol tek je kreidwar wo cha ka kamana an wala te kon re konyal wo cha kon kam point kerso ku je mojen gwa de na me de latin bu kon mu bon ala wo chen bong ni diala ti chen ga bu kwen amen ne ben den cha kam kon chen ga bu kwen bo ken dial wuti na me bo ku ka wolin bi ka je ken wo go ken ka ta de ken chiang bible study ka du kan ngai dan ko kwar de kan nungkal bana wo ka chiang rewde che jalaro no apuch je no guk jen sa nyen cha sa ni je apuch je no guk ya bu kono kwen kan jen jon bo shio kan bakalien bas wel ngwan a jen jon the gospel shio kan bakalien baden wel ngwan dien jen bu kore de me to ko kwentina rede cha lara no ko puch jen aguk ka chiang rew cha yeshu nyodo no apuch jen aguk ka baden wel ngwan dien cha we me china nyu no gaina nen shuga we apuch me aguk min be ben wi mon gere den chalar anat min be ben wi mon ka me se jamiren wo gorna kabde ka bom ko wo bi ka ye jaka kuarien indi tu ye shuro re wi pam jen karwade chare de me ben goro no be bible nyot kon re de lar ka magwa mo apuch jen agok berar ne ka berar ka min troy ko da lat ala bible mete ga jimo kan jen John shogan wal wa shoga bakalian bad wal wana wo ka wal die de riede chalar tin no jena pujo gok di gurbi wo tian karied wal wan abakaried no wal die dien riede me pana jo goro no wume lar ka je kana tikan ye shu goje di renyu de me chitwo china de goro no bikana ngajo ka wude me melen nyu de di de me mi de ne de ti ka kwan mtie ye ni jaga pal ka shu kwan joj ala me tiam ne ti dial ki tiam na pan kien jen ba kwa jen gogdan jen ko kana lar ka be 14 o jen na me agok in be ben pinyal ki be ben pin wi mon ko kon la roi ko de kan ga Israel pankien re chianga de na won ka kan yaka to kan yaka mi di long ka ku mi jirom chianga ka jek nyen kan ga kan chiang leave kan masae in cha promise re ruai no go ni to wan en obu kuorben mebe ye balun ka chiang kwanye dun ba ye balun ka te gien ba ye balun ka kore bu kuorben pen mebe ye ben jaka goa chikari de me chu go joke en wude chi nyu lade to jan gat ko duno jan gat ko den chala arbe ben pen ko ba kon belwel ka chiang kwanye dan chu kan wo chara je shit ko wut e wo sa ga Israel nika kai Egypt me kam ka ga Israel rar Moses chi ko wut nen
ka gwando ne kien la cha ka year cha la den action a gog no Moses and o by a camera kwanya page me changa ye je pero chuga you gwando ne kien in person bendi ara wodi en mun kaina badara me ci ben pinga kame o cha nang no kon mun kaina hante wi mon arama kam no kon te ga dorar an kwanya lwel kame e yesu kristo o wote ga de ka kwanya te no wen mona de min te ka physical riang o wote ga de kala de shala de muza bo chu kana ku la kan kana lwanga liang cha we shar kana katalo an mi din me shi kan nyu da manene na rung chu kana nga de no chana ko te go gok mi bu ko lwak cha wore te go ko re te ga tin kan ga de te te ga ra uri je kan ke be je long shi bible saba school an report no cha wote ga ra uri je kan ke be je long ala wone de moy ka board re dien je kan shi ande na be je long ala wone ne de lubo je kan shi ande a be je long re dien mi den sham kerem kur ende kur kula ter kam jirum kana Israel ala rem korien je liwo ke bot ala nenden ke nyude no chane 2000 miet kapal yesu kristo chu men medu do pin tin ci kan wa haywan chana ro ke ji ko muto mi biram kuran ke jirum bi ka chu mo ke miet ta wa kan la da ti la da re ka buone kana lian liwo ke amene mi den sham kana one thing ki two thing to better concern along re kwanya mi da ga da weltin kam den ke jirom shukan ye shugu ka wang noka ngada me pek ka win mon la char ka ne tari ka min te tin o don jen ba wo jo akwaran ki bible ko la no te ga da min cha gore ji jews don jen pek lat kwaran tin te ga da jurayen kam ka na tin te ga na shirke juraye pena la mana nial ka ga Israel jurayen cha kam ka wi pam a symbol ka bad point kwaran Chio barem wen mon mies karo. Chio barem wen mon ben mies ka kwan. Mi jalat kwara na wala chi chande no mut ala ne na botke. Me pege ka physical life into continent em. Chawo ku lede ka life in a taken banu. Chuang dien pe ka ngam mi chek me kanrat ka min latke. Ala goy top ko the we mon ka lew chio goy kwana me cham kon me today. Pot kare ni chan ala ko pot ne den chan rewa. She moy ne ga riang ka she yen peg lade she lat ko dan na no ko dan me te kon ka teng me dorar she peg ka kwanen gwe kerek de e Israel cha ko nyodo de kon kosnen ka me ni jin bo re pala do kana pala yes ban ko chol ko lok re ka dan du na chi la be jen pe nga de du kana ngada ban ko chol ko lok wa de kon ka jwe ban ko chol ko lok wa de nak bot kon yet duaye bada chi la be jen pe nga de du kana pe nga kada wo mari al kenyen kono ka wi mon jen bu kono chunga je masaya ko dan no ala yesu gor ko bu kono ngaj biyon ka te ka me e biyon te ka to kontine te ka lat ka kwaran e te ka ndorar lule kon kwanyin nyote ci gar zuru ngaj no a kwan kam dien ke jiro men lat ka ika ke de kan yesu no ko kwide no gog dien chu chop lo dien ba chu ngut ke me te ka diu reda me agag je ka nyot ka jo kono longon wo chia jan lot kwara chio bokon bulo ngo koro win mon chika menyen so Sudan karwadam chika menyen na ta ka Ukraine kana wingu wi dia lo wan kare ko mi je lot kwar karwade me no bo bete win mon mun donc koro te la joy re wa ban ngode che wo ba ben ga goy po nya che mi cha ngi chen ga ma cha la ko no alamenti am de to kontin a goy po nya men ba no cha kon jogo ti amarik dia la kontin mi ni kon chengi ala chiyo ga me ki nyot kwar ni yesu no go nyu de jara me nge no ko en go aluela chunan ka te ga me e min di gor no kwar e bi nga che ke min sigar zero gwe wangen pektin ameno kon today gwe wangana a chi pektin ba ngot ka meret kon an yam bana wa ka chengen di odien
chiang ndio de la jen gwa no ne jang na ram chor ka gwa ram chor mi sha wang de ja ka gwa jen te ka chiang ndio de bana wotin roi kon ka bok jon chogo bangwan chogo bangwan jon chogo bangwan betkel o ka 16 a jak ram mi chor ka gwa he ga nyam jen ban roi tino ka chiang ndio de ko kuje ma ba kwen ba pel ka tuaw chiang bu kono ko lo nyo ko pick up ka tamba ne den ko kien gwa de melara jen o leb yesu ko wang ram sha da bala chor re bible la dan cha wo ka min jal yesu chwo wut mi sha da bala chor nen ka chwo ju ko ka chu ju ko ara je tie je ni anga chi duero a jen wude me kie ka dieske ma sha ja da bala chor chu yesu ka loji chiwo chu wude me duero ki dieske dap ka je ala chor dap ka je ala chor ko balet ko news ke je bana je bana lara me jaka yiglat angut au ka buai wera bene metal ramade letin kamin ngora tare wa agan buai wa me sharaje me lat shurai ngol pin ka chua mun nyop karwei ka chua wang wuda na mo bat ka mun ka chua je jogo wor lang no pool sailam mulo no ojak chua walak ka chua lunjok aguje meshi je sieka kana ne te ngaka je ie lim medan nen jenen chuga tiech chia jarame la te nyura kalim chu tankian we again ka chu tankian we chia na kan ka chu wud we again han chu ko ngot te ke je ka ko wanku rola le bidi ka chu ka loji shirami shali je chu mun nyop ka chu je badu wang naka ka chu je go wor lang no pool sailam chwa wala ka chwa chu gwich ka chu ka je tieji jana naka ka chu ka loji ko je gwade ala pada me che ngai chan writing ka duo pende kon news wodan ka konyal padra me chawang de lepe rame chor me chan writing ka duo pende kon angai nyo yesu ajen duo te ka kon cha kon nyo duo te ka mila yesu ka ere ti but chit ka me si jona gor ka tu right dan no ala ta nyu ne ke ere to wan kan ka gor che ka pal ko te lo gwan me de bo ma tawti me right kon che nge te ren mi cha la kon wo du no yen goral la ri de luje 1000 time bana che leng today ka duo me ka bero de nyo ko riet ba ko no nge ka do dien riet ko ngwan duo be de kan rodien lat kon ga je dene ye chunen en o duo te ka ko gwe dan ke miracle ka de kon ye chunen bo en o ko to ko jen ko dan ka gwe dan ke miracle in chala da la jen re ro je pa ko no ko ne me chana le nge en o chara mi chor mi chada bala chor wang de ja ko gwa te ko gwa mi si benial re jang ni yesu wa de me jen do ba man right tin ke nyam en o cha wang wut ke chara nda bala chor si ja ko goro no te ko gwa mi de kan ko tin ko gwe dien ka je ke gwe jang no bokoro charo de nyot bare irwai no ko en o de la re dwer mu jo kon ka rik chana ja ngai bo dwer si bible lat kon o no dwer jen ko kon fertilizer dwer jen chor kono dwer jen moy kon ka dobo ala rik dialan joy re bad ka dan today ka te wa me no ka dwer which is the true si jaga gor bode kana gor be kana chular no por mini la ne wude chora meni kwidure de pia kwidure chiemane emin jaga ko ba da bala chor koran chi wang do ben chor rar chu kana gor ma da ko jene ji mana la chor why ana te dor mi chadan ko jen dor men yena kuroi ko de fru bolong re de men wo yet ka to chi dor joje la o ajen no te diala ti point kon michi we ku en ka ga bible den cha kam kon gwadme diri je ko zgan zirwel choko jandanga da ba di charia lartin ko kwidure en o dera mit chi duer dera joje de michi we ku ne bo
kasa ken kwar chigo die beden wel die dien dire jegbo chari lartin ko kwidure sa ken kwar bo chigo wel die bo ameno kwani te ka gotu ngwante nyu dwer kana dwer nga shaja lat ka point naman me shi do ba kap to joje no bene niam goka chaben lara no adwer te ka kwar ba mishale yuzikia ci dwere nyu ci jooj bano adwer ala dwer moja kon ka jwat dwer moja kon ka buot dwer moja kon ka liaw to gol but tejen gor jaaka ibe ngadien chu pektin jen mu kor ka de kon leng re wa me yo ka tok rekondial de ka chu ben ka kwidure ene mi che mo jwe bi yendi ala chu asiu mo ka nya yop cha dolat that's why jen mo je ka jwe shiran liu dora bien yular wateri ak mi kan la chang den that's why je liu karana bu kon gwe je mojen gwe chen bu ngadan pektin ki to kos ka do brodien bo mi da rek ja ka be ka kon ko bana goy ko lat chit ke loj en ci kwaran loj ne raje yes ci ja gor de tejina ba cha ka loj di masaya te ka je ko no ci wude me cha da bala choro ko wodi e che duer ka che duer che mane reden cha kam ja la ren me le rode cha wo chu ka je ko ne wo balet ko news ka je ajen lot ka minda ko wude me la choro nyok bible ka tim kon bo wo changa on duar janga ko ni iyo ko kor tu ko hon ka de chorode le bo wo ngwan wo lo de ba ka hon dori yo ki tu ben hon ka dori yo goy ni chaiten ko wo goje yiyo ala wud ma ngat ko ka no ko nyal ka lude a bible share po da go ramtel bal ni am ko nyal a gwan chunga metel bal tu chaiten point ko wo tala kot kam da kene iyo bal reite ke iyo chuje wonyir ba mo gonye jam kot ke je ya o ka to wang dan shu gwi ko kwike o menen kori ke bega koro nyu da no o chana duer lat rei mot ki chana duer la rei te ka dan ban ro shu gwi la ne ti je ke me la ga ris ruel ro ka bra ba ra mate do ba kap jo wi ba wo chi duer ka twach ci bay bu la pru ko kon ka ti ka gwada nyen wan chieng e chi mariam kan da mana e run chi ga duer ka gweren ke moses cha ga moy ka do which is a right lat ga ris ruel me ki lat ke jagi shu gwa de me ya ci ko na de na e chi jen pe gwe wang dien but ka to jen gwa den pe lat ko tin chi jen de on ben ka ji ma dong cha jo gon ga je cheiten te me chiang ngat ka ko wo gwan jeng ne gu e chit ke jok mi le jok ko ndo gu e wele je di to du kwat ku je madara bentin di nyoko kap ku je madara bentin amene me be diok mi cha ko ndo me jira ma mo la kon chwa ku ko chi do diok bile cham bi wo jok ajanta anta gwan jeng no ba ko kon re ti yeda ona je halongon wo chang lar kon en no kon ku la chunu ko ku je no dien be gor be ti dan diok amene me bu kon wo de na ite lo ku je ne cho ona la de ke iyo chi ko kuaran che jaglo je tia kan no chi o te dwar mi cha jek ka pero ne gat kan me minda po gadin la chor o balet ku da ben nos ko kwide men kul loy kariet e lar ko ne today gor ko ne latin bi nyu de no ye chu ko tok agat ko let ku ska de til la de chu joje no won chak e chak kan ran ne ko tur pe pan a jenen charan bo loy tin ko ngula ko mun mon ki mun re chaw ye chu men hiel ran ngula ne pe re to re ke chu kan ka bada ke wangut kanam ko jogo je wur dara ko loy ko mu dara ko loy ne ke chenge nyam elar ko de kwanaran chaka chedan tala de dien me chu ko de use mu po maran ke che der turpe ler ko ne turpe riet ka chu turpe chwaran agende sem shaken gor ko babu nyot konan wal bu kon ko chu le ka tok bandara ne re muon chire ke chenge jake wudo mo me choro mo wang de ko gwa ken jen mene de mo chu kon nyodo bandara je ladde ma lat ko mo anga ko ne yesu malat ka ma ko ni yesu malara mun ma ngula mun re ga jama ka be mun wangran ben hiel agent same image chak e chaka na anga a yesu karso ba connection ma be nyot kon re ngada kana ta anda kon le ma right kon
kana gwaje ne ko na gwinyo kwaran o che jala la ran wi mon che nyono wo chi ko ta wala da na pon rana ko baran ko la belwel waden tiran tultin che bala na ka tetke do be cha ka kon chu kon ben gwi ka picture wut kana mo wo area mo gwala raje chu mun jo jala ran the same thing again mun in bad ka wan wut kana men ana da kon la ran ya ta ko de che min ngej lo lade min jak ti dial ka joj ka gwaden ngor tiede je ba ka kuntin to ko da gore be mun kun ko wo jeero ci mun ro de je la ran aga nen kon ko dana long ki nen kon ko squarana long re rit ka mi chet kana me na me je nan ngor ke nyos ko kon ka sha lo ja gi shu angu me de kon ko la lar siente mo roje me re de ko press no ko ara me tur pe chala na ran chu tur pen joje barwat betene ga tidial ngum de charante ka lot chak de lara ko taloaj ta wajari den gorke ba belat keye ka ja ke wuda mo ka chor ko balad de lat keye ngot ken berne ben do be chu ko char te karan kuntin bi yana benen no ajela da ka jena mo la die chu la ko den chek en chak tidial kareide kan jen chenga dio ko me bana je chunga je no me lar ka ko kui jakara mi cha da pala chor chelo ne dwere lo ne cha ko nyal jere den ci yesu kon pointin ango do kon won yam bala je ka chet ka men cha lar e kwa summarize ne ke area to go along na me listen mu go am tek mi chum mi de kon ale nya go along jira ma ku na ma go do kara pili ye ku pin chu dol chet ka ta dol le je ga je me pili ye ku pin bu goide kene luengde bi jekre riene dial ten wanden bu kwen ka bene bible ka chengen ngon ngode nyu do kon wo jawang ram shor ki ram sha da bala shor ko gwa to kon ka tude tie ke wan kene tude ngum gor ke ban wo je korwa je me korwa je ni amen chu kon len cha lo ne ne te la ja ye chu kuon ko wo no banga dur ya le ka ngade ye cheng te gre dun chelo no ko yen je duere chelo no duere ka ra nyu da lat ko nyal do ben be yakula kan ka je ba ja ka joj bore point dun yen ta cha ngat jang wo pointin nga akodan amenan ko na jen wal re ri ko dum titin chule chara long no won wan duere emen bere ka tika je ka ja ka goro bo bilar no okay ala nyu the baka ki ri ka baka ki ona baka maybe there is a teaching behind it ala roje me la da je ka ja ga low long like point the low right now low point da kata nok te de je ka je ja ka ba de ka tie ka like wa pin karede wa la ra mi se kana mo ka je ai la be long ko ne de ko ne re ko nen ala tibe ko nyal beliak tibe ko nyal beliak ala lazier de la te teaching mu ko de ja ka wore ti ka de e chuma long ka berika ala riek tang wani gula goa along no dere to kudu ko be jinan kamen ci de gul ngaci sien jaagi e chu cha ko wanan kam ken kana char men weekend sure ka hele dien weekend ka la jiduere bat chen e chu ko rien barwach en o dere yok munyo ko nyut ke to kot ka lwang ko wode ka riek to kot ka lwang ka jagde ka riek boko bokudu chue ka jaka go along chue ngabien bariala ka alan metar me shiri krodi alwaishin chwaro de jega la o tie de quiet long re liang rie ni ko tan de rie ga mo gwi ke je go je la o be ka chiang dure be ko mu no chwa tie do ko ngwa mrel go de ro ba la no e chiang tol kon gwa de che tie do je tin a gwa mlara je jaka me tuok daraka ka blessing ka tie de jaka ka blessing along ko wachan an kan ala liya e ci tuok dora meni shara di de dong te me din mi ci tuok ne jen yo wo jaka be ben karama tot yo wo jaka wo ben an gwara me tot ko te chankel mi chwa chare be bar do ama ci bar ka da mar ko gwa mi check jele peacefully we kwende cham peacefully but the very next minute ci liya wo je bichar me se joje no de ringa la grey de ko duptu gol
chwa tie da wo char ka korun kwala dwai ke tarande mene chenge kwa gat ko jumelet ke je ala lia the more ka gwa mi chit ke 2 hour 30 minute 1 hour mene compare ke day ke liu ina ka korun reide chware ge te dora chwa je kwiye ka kwa mi telegram kan men chala da kwaran kan point go en men ba kule nun kon chu gwejen gweje je ka loy da ka wang da yo wudit ke din mi chen ne no won ka na me la je lon ko wori den gor ke nyu so kon wo chen bari ka kon ci ke me shirek bendor janga ko ni yo rede ja ke ci yo bo la ra wo en ko wala je ku ni won ala ma wala te yo kana gul changach do know this time charonen ke nyen kon yes physically o ci iyo kunen ke nyen ke no o ce te ngai mrum ko kodde ko kuje je disaster e tuwa gore gula ben ngai ko do dore chwe bena glorify ke ngai de ko kodde de riede me chobler karwaje lat kone ko chwana rodan go jimi chiri kon jaj donc te go duo mena dwere long mi joy ni jen ka tek dan ye chiring pan ka dwere bat to ko let ko bering ri ala ka nyok aga ne ben ring no kon tang woni be ka kwingi ja kane le ko en ci yesu gor be nyo ja ani chang che chiang leng de leng ni ka me chi tuo ka no re ni ka ne me gwaye ko dere jit kam char kon ya lo ko re ring ne dere je kam char jiram ndo dien in charo jinere ring ne ko wo je chiandu no please don't take it that way chi je chianga dan gor kut kon re ring no kon bu kono ka jen min chalar no chiangen ngwan dien bo right nas ko pira min cha ja ka chor again the same person but take a duor mu tuo re ngaja ngaja cha ja kuntine ka chianga diok en wo bia ko lyak ki bu win mon ko lyak ka nenden ga jeno ko de changrare tuor ajen ko den pay mun wang rano bat ka mun bi yede wana ngaje no yet ti gat ko bene pe wi mon ko den ajen chage chagran amenene emelede te mbaga je ti yesu la de no ban ngode ci haw ke lew men binen ka ci ne di alde chung de nan ka mo lat ke ci ka kan ci pen ka ngada ke la mo ka ngaje ke la mo ka ja ko ar yesu ki amen ka ne te gwe ke yesu angu mi ci tuwa ka ci ngado dien bu ko da men nyoko gwej ba ka be wal baraw a wonna ka 34 bas wal baraw wonna ka 34 ci joje no atuwa ya kariye den wal yok dien chinas te ke reaction mugul lo jen pai kam wo glorify kot ko si wang si war joji cho gwa chiga nen gola chinedo ko ken ba chiga nen gola chete ta lo ni de nen gola chawo da makap ka te ke je nga akwar lo akot me se joji no sha wang ran le ken point ko de la ke be pen ji na ken pen ji ne di ala the same time amene both pale ken point ko pen ji dien point ko den kwala la ni miro ko la me ka de kudro de nyu de no se ben wi mon ken pen ji dien kan dial chugo joji no te ken against min chalat ala chianga ndo dien me o kontine we nyu ne den te against min nyu kunyal meni right now mo right ko ne wi mon chara da kreo tene de ngade ko de tin kane de ngade tele mi chalo ko ne den nyu de tele mi chalo ko kane right now tin ga ponyi de pingwa de me mi se kono ko ne se ka pegan cha kam kono ka besen 17 dien a wona ka 34 de kono woje kan o amulat ka tino amulat kare rwajem cha wo shuka wuden chor lele tiech i ngudere jalado a ngudere lado ko kwide wuden chor cha je tiech anga a jiper si a boss pali cha je shol meeting ne a wola do ben chalat chala no wangdu chakalat agwa cha wonyu den chala do bat kan wangda ko re ko mun mi cha moy ko re cha jo lang no full silence cha gwi ngut ka tieken cha wo ngum di lat ko kwide chu ga tie yi ngum di lat ko kwide en nga aramen jak di ko gwa ko le ba wanku ko la ka no wanku ka shuwa we jena go that's all jena go ken ji ju da ngade no
cho con chor en wuda mo ci kan chak deny ne je ka tok ci jira me cha da bala chor ken kana ngale no cho con chor ka shwe ka sha la gwi amene me shuga diet wuda min chu gwi chol ka shuga ka tieji ana me jen ga dun in lar yene isha da bala chor kan ta me ku la gwi di chu diet ka je loji ngai ka je no gada ngai ka je en ho agada ka da ko je la chor duno ku ne do ben gwi ka je anta me waje tie ko je ne wut ba ra lat ya wala lar diet gat ka riet mi chet kana mo ko wo kan ji juice ci kana lar no rama wa lar ye sugar ko abe bara to dun ba ye ngogra re pala ka Senegal ci na ore lo ko mesi diet gat kana me janga chen wo en ngang nom kien min ci ro lat ka poin ga den ami de poin den to bre pala ya biel den ga ga ji wen mon cha la ram we lar ye sugar ko ci be bre biel den ga ci be ben gwa pala min pala ko tin ba je tamrar ay pal ci diet gat ka wala la kot ka re rit ka ken we yes ngay ne ka to gara ay shor ngay ne dam ne la chor ba do be je gwe ke ja we kwen ga to de ko ye wut ci o ci kana ne la re pai wang de le no but lo ka no ba ka ra re pal ka min tuo na me ci ba den ma tek da ka ko ni do pal ko ba ji demand ke riet pen ke jimin ci chobloy du kam du yena ko anat. Oh, don't say like that. Chulele no. Arung ko di yo irare pala. Bana go through raide. Bana go through raide. Nina be ne kashiro ko tungben. Mi min chingat ka konyal. Achi chobloy du. Ka kot. Baje garar ga jere pal ga chit ke mi chala gwa de me. Ana iri lare palo konyal. Okay? Sho jakana na kaji my sister and brother. Ma arka do gwar. Aku ariat ko do kala dira chog no gur ko dir rum yeno ko de che magor ye shuma kala John kor windi ala ti ko bana rum ko dan waden ti rum ko de tin chomen chara nan o batya ko baje garar mi wi testament de ko ni ye shula o che rum go je go waden chena mangat fear and clear ti kemen lar wude me je o yes an ngaji je go kemen telat ka ene de lar ye go ku yene cholo gwan duere e magori cholo yene gwan kaje e magori ami chaka tiak bogo de yen ben follow ni je come with me one je worship ko je no ko please ala de me something me like go ahead ko kono bana red credo ba che je ci ko roje menen ngum gor ke long rei pat ke mera udene me ko kwira min chada la chor ngum gor kon ke len kon reide o loy kayo bataga loñ mangat min chukon yala lat keriet jet kamin eriet emin lat kuari shuri dial riet en kwan kona ka bible a je riet en be kon moy marai ka ko okay but bataga loy ti chi belare ti be lare no chi ga tuo ka riet ta chi ga tuo gwen kien woje ka gwen kien ka chete sin ana kam roje me chalat pinya ka kuibos ne pale ten goinga wude wadam ke wude shora me rieden nyos ko kon o loy kon ci joj e bum chet ko loy ne nati te rien mi tek mi se balara ka pe ci ko jiyo dung mun nok yene yesu me ci rum kanete te rien mi se balara pe te wa dung mi lel yena nok ko chol yero chura la yen pan kun dera gwa o de wan kulep bad me lar yene guyen te ta do ba le wang dun Kineden wika wanken physically chike sure gwal reyeka but rameshi gwich physically to gwal reyeka ngeje yeshu go ngeje yeshu no gat ko ngeje yeshu no ajen kos baneden gwich karam kariet ko chike sure gwal spiritually jen ko yeshu ka wala riet inde ka pod turi abe ka pod por I mean, read the car
adidin te ka podi adidin te ka podi abene ka podi wan o du mun no gene laar yene chi a chor de go ana jena long ko de yen kulo gwe bad me ku yena de na itale ye riek gwe bi a yik tere shur ka me de yentin rede me pe ngwa de me ni changa ngwan ka me ji wo iro ka lo jin bum wo iro ka lo jin bum men chi be men ngi ka ko de nyo to kon ka kerso ko kan nyu ni diala ti news ken kon kerso cha wala buai wa ela tigo ela miedo cha wari de me sher ne ke ri de lar ke muse sa ko wi pa me sha chi mu de ti je no an bi wala di me jio ga wa wi je bagari zur lur bagari zur wel lur te ka pero an bi wala de ajinga cha wan me to wano wo jio ne ke an me to wano I am who I am ajan han cha wo chu mu de ngote ke dio chu ko de jio ne ke no an ko Abraham kan ko Isaac kan ko Jacob mi wi wala ke dang jogot ko ngai ken ko gwanda ondi na Abraham ba pe lo je no ko de wa ji wi pam ajen ko de me ajen ko gwanda on ken rede me ci yesu bo lo ko goti nyen ngwan la na joge ahan ajen han duop ajen han tik cha ajen han ci lo ko goti nyen ngwan te ga na bi bi la ri ci jen yesu te ga na bi la ri ci je roja te na ti broja me ga gor ko ba kon wi ko lo te bumati o chwana te ko lo ten bum ten gwan ken lat ko nyal ci ka men ci kon kanen wo ken tama tet ka ga ni zirwel la bos pale goin ken let kwarni yesu ken nyu ni te lat ke nyot kut a chenga ne me lat ke je wan dien ken ne nyot ke chu ngor wona ken ko nyam ka bom we bu kon ben ka chenga ni jak chenga die bana kwen ka jen bok jon chiogen wel ke len mana ko pen ka rach latret right latret en cha tok ni right dan ku tong mi ka chiogen tit kon ko wi agente ka chenga die ku je me la jeno a je latret lis agenta andan ci chenga die ro da ben sain kon ga je ka jan jon chiogen wel ke len mi su kono kwen ka bet ke lo ka diok den rajalat ke de kono chu to ka liangtin cha welia lazarus gwa the me tem chu wun mi chola lazarus ran besini te ga joyi en besini a which mary kan nyiman na martha ka mary a jene ne chu kuar ni yesu yir ka lies yira ka chwe ka chus ka miem ka da man ni lazarus emin te ga joyi chu nyiman yesu nong tok ikuar madu minoke te ga joyi jariya da men chana goro ba len ka nyam ringi kadan e lazarus right kondo kwidem cha ko nyon meri longo no nga ajen chiege be bu kwar bin yir ka yer jen meri ni man lazarus ni man martha ti bible nyos kono jojo no bana janga chinga chi lazarus moy ke jwe chi nyire tok jak cha wo shu meri ma ti jaka nyam welar yesu kane lazarus ku bible nyodo no kane di madalong nok yesu nok lazarus rei te ka dia na wonka jen kula te ka nobe lar ka anga e meri jakaran ka yesu ka lar je jen wo medu mi nok chete ka jwe o chi medu mi nok chete ka jwe ta wo chu nyidi chu raja mo je ka kwani yesu me chi yesu je ling chu we chi jwe mo a jwe let wo ba kut puany wo ba kut puany ka ba gat kut puany ka kwide ki ben jot lazarus en kula te ga liade bu kula wo enap ala jede lis so kon le duop en kama kon sai right ke jene ke nyam no yeso je na lis wo ala je na lis ke jore wa ye me so kon le ngo ka bedin ngwandien cha ja lara bum no chi jwe ma be ala jwe les kanga ka lazarus reason jode mu wo ba kut puany kana gade
ni Yesu Kristo ba kut puan ga min mro ro walat ko kor just ladre tit ka min pa Yesu ko jogo no jake wude me ka chor wo ba kut puan ka jag da ka go the same riet the same teachings min gur kware nyode akel yo gwada me ajariran chalar kono no ba kut puan cha wo shenga ne min a shenga ne min no Yesu Marta kane nyiman ke Lazarus không da bo shenga ne me she jeling ete Lazarus ke jwe chwenin nang akena wo gwade dera wotin ke dera wo kuladre ngumilet kuarane shenga ne me she ling ti Yesu i Lazarus te ke jwe e cha kam nup ko tong nyede o da more no ko te ke jwe ki med me no ko ta wo she ni nang kene ben why another one to lara check no to fulfill word in lara no ben just Lazarus a minute even yen there is a message mugor kay nyot ko win mon ko point chu ko te jor chelling bu ko te jor bo what liu randu ran ko bu ko te ne jor what liu randu tin men rieda maling reiri kamen titin bu ko te jor ngati je liu ran dade ngati je tala duor mi je kabe mi de ora lat ko se wan ko ni albel teleje mat bu ko te jor why nga Yesu a sha tok no ke Lazarus no mo ni Lazarus te gwe but chul nindi ala nang chete pin ringa kapet we ku Lazarus ngor kwaranam wo beriet in che tok kalar wo ci jwe be ko kwiliet be ko kwip fo nyokot wo be kul bende ka do be pul fil ga jawana ta wo chumut kana wa ka be ga je chet keriro lar jaake me se joje no ci Lazarus ku liu pu ci Lazarus te ne ka po de bo re le be che penien ke je terien mi ci jaaga la mi se wala ja wo de la de jakatin wo ta me kon bana jien bana wo ala de ma na Lazarus le de che tes nien ci jaakta ne no e mi che nien ka pala je din be la ter che o ke ne chob loy dun la no che liu la de jaga jo mo koj bo halong mi tele mo ku ya bador tin dara tele kuer no ka ko ne ji makena mal chop makena mal ring dol wal kudu makena randu mal betegre liet makena lian chup ko gwam chek kene ta dara no kuare no be pere rika no please gorti chenga te penyere kamo there is a teaching mate penyere ka rekan baka kon te teaching pinde te ngai kon mo gwam chuma long milenta ante le jiria ka je ya penyere ka du ya penyere ka de tu cha wen gwada me chwe jaga joko no nene mana ko waka gwada te ka beseni gwada de Lazarus tetin kan Yesu malben kan ngaje je liu Lazarus ngumu gor ka babalat ya ben joy re riene di alan koren ci kon ga je ka right pot already nu ane jo goro min cha ben news kam niede kane Yesu nen Mary kane Martha ka kwen Yesu ya wuci garin gaje ka nuk o kona ngas ne bo no muti wana me ci ma de liu ci ma ci Lazarus ce de liu de muti wana ngas ne de muti wana me ce de liu jena ku gal wala ret ko an la je na lita an la je na lita o wo ce tes ni en ce no ce riaw mu ne lo rantin ba Lazarus lor karede bi yendi ala ko le nen te ren mi ce lar ja me ce de chob ni nen ba cha ban pin ce ja yo ko te loy de long o wo ci rek tuo ko kon wana me o kwinka o kwiko dong ma ngadun kula ya ka that's it o gang ka jor ka ne ja ko ara chiring ne kan ka bese ne gwaden tran ka jitin ke lot ko pot ko dung me chi ka mal wa ade la dra te ka she shu ta je che hiel chi ka me sel ka man tu Peter de way che te che je ni je lit de ga ne je cha de ngadi je na lit
chuaro da gang jog, that's the reason. Chia goro ba chop ka bese ne gwa den te la der tin ko di be bi wonde nang ka wrong way. To wo ken chak liu ni jena chang ma da la arte ga ne ja men te ga ne won ka no kon mon chuari da ma goro be jaka shara blo play widien bi ka chop ka mu bi ka chop ka ngai tu ka je na lis chuara am jaka bala diak abala wai bi pone lo kon jere tuor ko kwiu ka ko kwiu be lot ko a je na lis pone to do mo a jen me kuarana mo ko ba ngat jang ko la ala ga je the same thing ka kone ideal tin ng roje man ka kwen riede ti to wo chi mi jiek du pentin chelo no chu ko tol ka nyok da ga ala ga che nyok chelo no chu ko tol ka nyok de ka ala ga ngai ko de ma kuro la ka ko da no ke ma kuro la ka ko dano wa den ti ga riek tin no ke min baba lat ka kore guana jena long den min dera lat akin ni chu gwa den chu tin ko wo min ba o kami kariale ka mi ci gwaji ci ko to ka ko ria ba ko bole ko jiya riale de ka be ji wo yor ka kas en jak en gor ko de derande chengten njeri den chalar jaka o ta lo ai da ke lu ta wata lo de ko lu la de nane ya la de joy de roi ko ta lo ai de min tes ka lo de le ngu o ba ngat yang ko kwi jeje na lis be jaka clear njeri den ko lo de lo bom ni de ka jeno yes en je na lis mi chang share ne ci Lazarus point de jiek ba chol ko jow ka be barar ngu ci ye ci walara ta walara ko ta ni alta lo a rien mugwa me chole Lazarus re pol ci lara ko ta lo a me goro be ne 85,000 ni miet ka miet ci lara ko ta lo a kan ye shudu malat e benya ko de pin in lagwan ka jen raje me raj mugwa lo ala listen me ngi kono me ka listen to a lesson mo go am tiek along do bandera kwaran news ke ja ana te ye chu jor kunyede to fulfill gap ngada dien to fulfill jena le tit ke men ti nyidi jalad ci mer jalad go aken marta o kon ngat ke je o cheng ci liwon tema o gwa no wana je lis barod nyago je lis ci lo ye chu te da lo wala hop meninde ci nyidi jolo angan meninde ci garo kaptina menan kono ji chang cha kon bu lo nyin goy kon today what about tomorrow kanarian nye de kala ne je loydu rede cha lara marta kene meri no chang che dun mun ngat ko je no bu kware je ke chang wil chang je jana le rede mo cha kon de nang garun ana dara ngadan la krun chang cha kon bu lo nyin kon ngo ke wale ke run re te kene me kode chang ne me choko da goro be nyu de malat ka point Lazarus. Where is Lazarus right now? Where is Lazarus? She tur lo lo tur but te ge sha confirm ka te na de no tarambi kan mo wa chole barar ka tik bi yik barar ka tik rede shi nyiri je nyo de na no je ne be kan lip chi lo lo lip ka de shi nyiri ji an ba wi mon la lip no ka generation to goal ne no wan be ke meri benen kane marta belon ngada de ne ben joy ke chengen jak no ci kan nyot kon la mdugwa ne ndan ga ke nyok batale ka right now and be nyen wen one fade away but chiri de lar ko de chebe fade away na me jare de jak de go ngro je mi cheng bi de al fade away bo kon to ga lia kon de la turpen ban mo cheng ko ne alo ben biriet ko ne al ga nyok lu te ka chet ka right de men yam e kan ma ka te ga je and nge ni ye shu no jen akot re raje en gor jon o lera kono ngeje kuere no jeno ko cherong lo jon karong lo du bo kana lo de yas listen me tieke long tieke ka poinde tieke ka jode tieke ka lebde tieke ka duo bende kam ye ke tieke du no chi tieke je ga tiang mu gwa ka kono ji chang la de je leler o tieke ka je ka poinde tieke ka je ko kuje mo kon mala te kel ko kon ye shun chiro de nyos kon no kwaran o chek dan o lulan
cha ba da na kon dia cha ka ban kap kring de nong mi shide min tu nong mi shide min tu no kan cha fulfill la rai roje me ko ni yesu ene ja ka dan ka jo jo gwa long no cha kon no nong mi tu cha kon no ting mo do ra mi cha bi nyo ka kana tet ka dan ku je ma jo ko pal ne ene sister nya on welcome back man lang yeah man lang chỉ lời để chạy trẻ yeah I don't know what to do right now giờ cái mà thì tiếc cái long nghe là point đó cái liệu yeah left cái con nhau And đi this is khám phá phá yeah thank you. She let it go. She joy de jadu, but it's deep. She in a sad way. It's a goy pot. Ko chawo ano kunyal ke meno kunyal ke nana goy de ene ideal de nges kus. Baka rol ka better go baka lat ke kwidi and will taste and see that the Lord is good. Ko dano kus mgwa baba chine lat lai bene nyam duken ta ka men tele ne goy ke tele ne mi de ne no de ne kok ke kwi ka tango de le de ke ne ni chiang kwara. E chen chui ne re wa me ene goy du ene anen. Bering ni dialen cha ko tin che men ni mar che ka mention cho je chi chu ke family de me tar but instead o che kep ni lia tiek che yinen kwere che ro che tin tuok che ko par ka min tuok ke jio te le ke comparison o che ro wi che kwa long chi problem de che o kwa long more de re ke che yinen tire de ke kwida kwara ene ku nyin wa ti ene ku ko dod ene ku chu ni dia den chu ke ne ka dod ko ne ni siang kwere o me le di ke kwida gwa ne jene long ka le nyeten dia den chu ke ne ka men gwa ne jene ria li ka kwida e bulun jo go je sun kwera e jene hopon go ne ko lia te ke raude te ke bi ben ke ji e jene go ne kwera o bi kam ne ci lesene me ne nyos ne ka tuk de no chi ne ti 5000 te kan men ke na gad kan ka kon kwanten kwera Chemen ci Bible la ro shali Jehovah Jireh. You are our provider o jen jin kut ente ka luang ko di ne moy ka meda ko wi re te ka da. Chine le be nyoko nen bo kwere o jin kut mi jang na ka pain kien ka go. Mi chali Jehovah Rapha o jen jin kut en jak pain nat ka go ne di te ka jwas ne di te ka liao. E jen jin kut en jak ko bo pain kien go. Ka ci jin le la kut en je na lise jen jira men te ka kan te ka ne di aden chine nen ka lesen en cha kam ne ka kwi Lazarus kwara. Ngude ne kula dual ke jamore teke ke ngude ne tiamore teke kwara chiro du nyone isru job o gwan jeng ni jatin go ne ke jene mugu ngwa ko guje je o de tek da de chutum like that but ngai ne chen jien teke me jine bene kwara ko bi ne ten nin re lese me bi ke jodu bi ken ling ka kang wa ko kwara e chen ki ring da che da kwara ba jodu ba ling bi ne ro da je re lese ta ko ten kwara ci kula laro mi cham ke ji la jurai ka riem du ma ne kwara ba ka tek mi dorar ba ka jeje ke ne rin ka ji ko dinu kwanen cham ne ka ji den kwanen cham ne ka pon bisu kwara o ci lari ci ne bile ne ponye ke ci ne bile ne ringa ka te di alda tuk tene bat bine let ke nyin ye ka ele se ne me chubre lai da ke wen cha lat ke je yedu through nyadu through lebde through tokde through chare ko rie di alda be ke je temberar be ke ji kwara ka che ka lat ko shi ke te da chi ke na barong a te ramu wara are lieng de ke ji se me o ne che bu nyur ni am du be ko nyo ko dien ko bu ye shu kero so be wi adunda kwara bi jin wi adunda bi ne nyur ke ji kel ga bi ne mo ga ji she me lari je ji ne chungo to du dong i si ram wi je lingo be be bere ke be mis ke je ke be te kel ke je kwara mi chine ja ko be bere duela re loy ne ko te lo gwan jeng ne ko gwas ko be ne tiama cheng bere ke dide chine tek da chine la tet ke du ken ta ke me chilai de tes kwar chang long ko chine no re jo ga ke lo ke chine no re chang mo gwa ko ba ko nyur ni amdu ka ba ke jiling ka ba ke te dial ba ka kame pos gad ku dial pos ne ku dial kam no ko ma da ke ne ono kwara chine te dial te la tet ke du ke shodi shu kwar me dit no amen 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 Eliak take a gwandan. Thank you, sis. Lloyd it is. ya ta ko ya